Parlok alingin ngap iki khubor na YouTube jingtim. Telada pimpat subscribe ya kene ke channel. So bahaban subscribe kena mo pindup yo iki khubor ki bandangwan. Katkum ki khubor menta kasngi khat artari ku yayong. Om tre ki pulit CISF banwan. Lapan sedaki wei ki CAPF. Halor ke jing pet ngor ya ke jingkit doyong bian. Namar ki pulit ke jela ki klemla. Lani kim kwa bante lakam la ong ka haikut. Kami khalaya haikut hak segi balang. Kalau betah ya ketenat korbari lengba uskretri kene ketenat ban pentikna ban bu spoken hun ki pulit sorkar pedeng lane Central Arm Police Force CAPF ki bala ban trai marway lane trai lang bat ki he pulit ke jela ya keba kaying bisar kala manjit tangna ke banta ban pet ngor ya ke jingkit bi anya uduyong balti bi any ha kene ke jela kene ke jingtha ka haikut kalong hadian ba ka Central Industrial Security Force CISF kala pentip bakam tre ban simti ya kakam ban pet ngor ya kijing kit bi an ya uduyong namar kani kakam kam hap setia hapo kejat kam baki CISF ki jule Henry ka haikut kala kedau baka klempan setia tangki CISF batha ke banengkong kaying bisar kala kwa ban sap thu la kalong ni em banbu daki pulit Central Reserve Police Force CRPF nakabanta ban pet ngor batek lakam ya kejingkit duyong bian tangba hakata kepor la ai jengmut nakaliang ke sorkar pedeng banamar ki pulit CRPF ihap ban trai hapo kejing penyaj ki pulit jela bat namar kathong jong ka haikut kalong ban ombu lang bat ki pulit jela nakadau bakimla setia ban trikam la sngeu bahkan kambiang ladabu daki pulit CISF ka haikut kala ongru bak klem don jing tha banwan rano daki pulit CISF bat ban pendon kami ki haki hukum baladam laptha baka CISF kin supen i laki long ne em ki bakloi banwan la ong ka haikut watla ka CISF kamtre ka haikut kala ong basisin balayo ya kejing tha nak yang bisar kano ketenat pulit kan hap ban le ya kebadon kam tangba kan don ru kalat ya kata ketenat ban pha pej ya ki hukum jong ke yang bisar ha ki islam bat ha ki rensan ki badai ha kaju kapor menta kesengi ke haikut kelaong bakam don setia kum kata ke jingtha tangba kalaptha ya ketenat korbar ri jong ke sorkar pedeng lengba treasury kene ketenat ban pentikna pendon kam ya ki sipau company ki pulit CAPF ki ban trai marwai lene ya trilang bat ki he pulit ketenat jong ka jela ya ki ba kayeng bisar kalala banjit tangna ka banta ban pet ngor ya ka surok bat bante lakam ya ki jingkit bi an ya uduyong balati bi an ketenat korbari ke sorkar pedeng kan ha ban ai jubab halor ketei hapo ka arpinyo tari ku yong ar hajar ar pulai kabadai kesengi kaba kayeng bisar kan sasyong bisar biang susu ka haikut kelaong wala kiladon ki hukum jong ka Supreme Court ka jingti duyong bian ha kane ke jela kala pedeng bat kala syaru bankit ya une uduyong bian wat hadu balak hayi sendon sya Bangladesh le se da ka ba pendon kam da ki kot kisla ki betok ban pen i ba utau duyong udai u balakit na syawei namar ki pulit ke jela hapo ka jingpet ke sorkar jela ki klem la lani ki klem tre bante lakam ya kini ki jingle bian lani ban pentri kam ya ki hukum ke Supreme Court watla kadai ke kamram jongki lasngeu bakadon kam daki pulit banabar bakin pet ngor ya kene ke jingkit duyong bian la ong ka haikut hakawi pat kaliang ke sorkar jela kala pentip ba kala bu daki yeng bisar bakerpang special court haka district na ka benta ban bisar ya ke jing penkhen ya ki kendon hapo ke Mine and Minerals Development and Regulation Act sijar kendai spa san pinyo nah kalian ka haikut kala kentoru persya ya ke sorkar jela halor ke jingmi hakikot khubor ha ke bayadai bat ke jing hap jong ke wei ke trok ka bekit duyong bian hari boy kamdon setia ke jing artatin ba ke jing ti ke jingkit duyong bian kadang peteng bat la dahap ban pentri kam ya ka an ha kane ke jela en omla setia ban le kumta hapo ka jingkmi jong ka rukom penyaj ya kesensyar ka khadar ka badon menta ha ka jela
laong kahai kut. Kublai sibun ngin sai siampat hakiwe ki kubor.